салом бинандагони арҷманд, имрӯз чоршанбе 22 феврал аст. Ман Хиромон Бақозода нашри имрӯзаи барномаи ахбори озодиро тақдими шумо мекунам. таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои барнома. муовини раиси ноҳияи восеъ Алихон Худоёрзода бо гумони берун рафтан аз ваколатҳои хидматӣ боздошт шудааст. мавқеи худи ӯ маълум нест. коршикании муҳоҷирони корӣ ба нишони эътироз аз напардохтани маош беш аз 1000 сохтмончии ширкати Крокус Груп ба ваъдаҳои корфармо бовар надоранд. зиндон ва ҳарос аз ҷанг. Чаро маҳбусони хориҷии зиндонҳои Русия ҳам дар тарсу нигаронӣ ба сар мебаранд? дар вилояти Хатлон муовини раиси ноҳияи восеъ боздошт шудааст. додистони ӯро дар берун рафтан аз ваколатҳои хидматӣ гумонбар медонад. маълум нест худи Алихон Худоёрзода дар бораи иттиҳому боздошташ чӣ назар дорад. зоҳиран парванда ба тақсими замин рабт мегирад ки солҳои охир як мушкили доғ дар Тоҷикистон шудааст. тафсилот дар гузориши Маҳмуҷон Раҳматзода. муовини раиси ноҳияи восеъ Алихон Худоёрзода ҳафтаи гузашта боздошт шудааст. дар додситони ин ноҳия ба радиои озодӣ гуфтанд ки нисбати Худоёрзода бар пояи банди 316 кодекси ҷиноятӣ, яъне баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ, парванда боз шудааст. манбаъ гуфт ки тафтишот дар ин самт ҷараён дошта, фаъолияти кории ӯ аз соли 2017 то соли 2021 санҷида мешавад. Алихон Худоёрзода муовини раис оид ба сохтумон ва ҳам раиси комиссияи тақсими замин дар ноҳияи восеъ буд. дар ҳукумати восеъ боздошти муовинро тасдиқ карданд, аммо ҷузъиёт надоданд. баҳси тақсими замин дар восеъ яке аз масъалаҳои марбут ба кори ӯ буд ки ҳамин ахиран рӯзи 7 феврал дар нишасти хабарӣ аз сӯи рӯзноманигорон ҳам матраҳ шуд. Алихон Худоёрзода дар ин нишаст шикоятро беасос номида буд. масъалаи низом қиёмиддини соли 2017 моҳи сентябр шудагиай ӯ дар вақти ҳамон тақсимоти ҳамон қитъаи замини деҳаи Сарчашма дар хӯрапартоӣ иштирок кардагӣ нестай. баъде ки ба ӯ замин надодан гуфта ягон бор мо дар муроҷиат кардагӣ нестай. шикояткунандагон мегӯянд дар даст қарори раисро доранд, аммо ба онҳо замин дода нашудааст. яке аз онҳо Қиёмиддин Низомов аст. Низомов дар даст аз моҳи августи соли 2017 қарори замин дорад. ҳоло даъвои ӯ дар он аст ки замини ӯ ба каси дигар дода шудааст. хӯрапартои доштам, ана чи қарор ҳама чиза доштам, гирифтан дигар каса дода нашуд. Алихон Худоёрзода 57 сол дошта моҳи июни соли 2017 муовини раиси ноҳияи восеъ таъин шудааст. аз соли 2017 то рӯзи боздошташ бо 3 раис кор кардааст. хонаводааш ба зангҳои мо посух надоданд. яке аз хоҳарзодаҳояш бо шунидани исми хабарнигор телефонро қатъ кард. то кунун вокуниши хонаводаи Худоёрзода ба боздошти ӯ маълум нест. мақомот ҳам расман дар бораи парвандаи муовини раиси восеъ чизе намегӯянд. аммо дар сурати исбот шудани гуноҳаш ӯро ҷарима ва ё ба муддати 4 сол зиндон таҳдид мекунад. дар минтақаи Кулоб ин бори аввал нест ки муовинон оид ба сохтумон ва раиси комиссияи тақсими замин боздошт ва нисбаташон парванда боз мешавад. Маҳмуҷон Раҳматзода, Озодӣ, ноҳияи восеъ. рӯзи 22 феврал дар вилояти Москав беш аз 1000 сохтмончии ширкати Крокус Груп коршиканӣ карданд. онҳо мегӯянд чанд моҳи охир бидуни маош кор мекунанд ва аз корфармояшон танҳо ваъдаи хушку холӣ мегиранд. масъулони ширкат ба муҳоҷирон гуфтанд музди корашонро дар аввали моҳи март интизор бошанд. ҷузъиёти ҳодисаро Шаҳлои Гулхоҷа пайгирӣ кардааст. субҳи имрӯз садҳо тан аз кормандони ширкати сохтумонии Крокус Груп иборат аз зодагони Тоҷикистону Ӯзбекистон бо талаби пардохти маош дар назди бинои марказии он дар ноҳияи Красногорски вилояти Москав даст ба эътироз заданд. ба қавли эътирозгароне ки дар сохтумони Лесобрежни кор мекунанд, онҳо 4 моҳ ба ин тараф маошро надиданд ва танҳо ваъдаи имрӯзу фардо мегиранд. сабаби дер пардохт шудани маоши муҳоҷиронро корфармоён ба таъхир дар дарёфти маблағ аз фармоишгар рабт доданд. назари сарони ширкати
ширкати Крокус Груп дастрас нест. яке аз кормандони ин ширкат дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт муҳофизони Крокус барои пароканда кардани ҷамъомадагон аз силоҳи травматикӣ ба ҳаво тирхолӣ карданд. масъулон ваъда доданд ки ҳафтаи оянда маоши кормандонро пардохт хоҳанд кард, вале муҳоҷирон мегӯянд ин ваъдаро бори чандум аст ки мешунаванд. дар аввали моҳи феврал низ гурӯҳе аз сохтмончиён таҷаммӯъ кардаву хостанд ҳаққи корашон дода шавад. инами одамо ҳама оила карида доранд. 3 моҳ бе оила кор кардасан митинг карданд ки оила ка битан хуб натан ҳамаро чапа мекунанд. ба гуфтаи мусоҳибони Радиои Озодӣ дар ин ширкат ҳудуди 1000 нафар тоҷикон кор мекунанд ва аз моҳи ноябри соли гузашта ҳаққи заҳматашонро нагирифтанд. маоши сохтмончиёни ширкати Крокус ба ҳисоби миёна аз 50 то 60 ҳазор рублро ташкил медиҳад. муҳоҷирони тоҷик гуфтанд ҳамаи онҳо дар ширкати мазкур қонунӣ фаъолият доранд, аммо барои баргардонидани маошашон ба хадамоти муҳоҷирати Тоҷикистон муроҷиат накарданд. ширкати бузурги сохтмонӣ Крокус ба Ораз Агаларов сармоядори номдори Озари Табори Рус марбут мебошад. дар гузашта низ шикояти муҳоҷирон оиди саривақт пардохт нашудани маошашон аз сӯи масъулони ин ширкат ҷой дошт. ва як матлаби дигар аз Русия, маҳбусони зиндонҳои ин кишвар аз хатари ба ҷанги Украина бурда шудан ҳарос доранд. ба мушоҳидаи ҳомиёни ҳуқуқ зиндонионро ҳатто шаҳрванди хориҷӣ ҳам бошанд маҷбурӣ ба ҷанг мефиристанд. ҳамкорони мо аз бахши Мигрант медиа дар ин бора гузорише омода намуданд ки онро Зарангези Наврӯшоҳ тақдим мекунад. маро фиреб доданд, бо гумони қочоқи маводи мухаддир боздошт ва зиндонӣ шудам. абай шаҳрванди Қирғизистон бояд 9 соли дигар дар зиндони Русия адои ҷазо кунад. метарсад ки ба ҷанги Украина бурда мешавад. таблиғгарон аллакай ба маҳбаси онҳо ҳам омадаву зиндонионро барои рафтан ба ҷанг ташвиқ кардаанд. бори аввал хоҳишмандонро интихоб карда бурданд, вале мо қирғизҳо дар ин ҷо ҳама сарҷам ҳастем ва онҳоеро ки нияти рафтан доштанд аз роҳ гардондем. мо ба онҳо гуфтем ки фикри оилаҳои худро кунед. наздикиҳои баҳор як гурӯҳи калонро ба ҷанг мефиристанд. мегӯянд ин бор маҷбурӣ мебаранд. абай бо вакили дифоъ ва наздиконаш талош дорад аз Русия ба зиндони Қирғизистон интиқол дода шавад, аммо ба далели ихтилофот дар қарори додгоҳҳо ин кор тӯл мекашад. муҳлати ҷазои маро дар Қирғизистон тағйир дода 7.5 сол карданд. онҷо маро дар зиндони низомаш умумӣ ҷой мекунанд, аммо инҷо ман дар маҳбаси низомаи сахт ҳастам. мо адвокатҳои хуб гирифтем. ман қарори мусбати додгоҳро ба даст овардам. қарори моҳи декабр бароварда шуд. то ҳол интизори интиқол ба Қирғизистон ҳастам. Алимкан зани қирғизро ҳам сарнавишти писари маҳбусаш нигарон кардааст. беш аз 1 сол аст ӯ барои интиқоли писараш аз зиндони Русия ба Қирғизистон талош дорад. писари ман соли 2020 барои кор ба Москав рафт. мехост хона бихарад. бо тӯҳмат ба зиндон афтид. ман аз хешу табор пул қарз гирифта 1 сол барои озод кардани ӯ даводав кардам. имкон надоштам ки вакили дифоъ бигирам. беш аз 3 сол боз ӯ дар боздошт аст. ба муҳлати 11 сол маҳкум ба зиндон шудааст. дар маҷмӯъ дар маҳбасҳои Русия беш аз 1000 зодаи Қирғизистон адои ҷазо мекунанд. аксарият интизори иҷозатнома барои интиқол ба зиндон дар кишвари худ ҳастанд, вале дар бисёр маврид ин дархости онҳо рад мешавад. аксаран ихтилофот дар қарори додгоҳҳо ё иштибоҳ дар санадҳо монеи ин кор мешавад. маҳбуси ҷавонеро ки дар Татаристон маҳкум ба зиндон шуд иҷозаи интиқол надоданд. ӯ 7 декабр боздошт шуд ва 23 март ҳукмаш эълон гардид, вале додгоҳи олии мо иштибоҳан навиштааст ки мурофиа 7 декабр доир шуд. барои ҳамин дархости интиқоли ӯ рад шудааст. аз аввали сол ҷасади 3 шаҳрванди Қирғизистонро ба ин кишвар овардаанд. онҳо дар зиндонҳои Русия буданд. ва мавзӯе ки шояд барои шаҳрвандони ҷӯёи кор дар хориҷа
جالب باشد سفیر بریتانیا در دوشنبه میگوید تعداد دقیق مهاجران کوری تاجیک در کشورش معلوم نیست، ولی شمار آنهایی که نه به روسیه بلکه برای کار به بریتانیا میروند سال تا سال زیاد می شود. تیم جونز در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی درباره راههای سفر و کار به بریتانیا گفت. صحبت با سفیر نگاره فضل‌الدین انجام داده است. انیک نمیدونیم چند تا تاجیک‌ها چقدر تاجیک‌ها از تاجیکستان به بریتانیا سال 2022 سفر کردند. میدونیم علاقه سال 2021 چند تا تاجیک‌ها نمیدونیم شاید تاجیک‌ها که در روسیه کار می‌کردند سفر کردند. مشکلی است چون که میتونند از کشور دیگه سفر کنند. تقریباً 1000-2000 هزاران نمیدونیم. حالا شما در این سن با کدام نهادهای تاجیکستان همکاری میکنید؟ در تاجیکستان مؤسسه وکالتدار موجود است که مهاجران مهنت برای بررسی شدن با کار موسمی می توانند. این مرکزهای مشورتی و امیدسازی پیش از سفر برای مهاجران مهنتی نزدیکی خدماتی مخابرات در دوشنبه می شود و دیگه اون است شرکت پروفورس که شرکت که با وزارت کشاورزی بریتانیا همکاری میکنه که هم برای اون مرکزها کار میکنه. و صحبت مفصل با تیم جون سفیر بریتانیا در تاجیکستان به زودی در وبسایت رادیوی آزادی و همین کانال آزادی ویدیو نشر می شود. اون را از دست ندهید. آنهایی که دلشان برای صدا و سیمای آوازخوان‌های محبوبشان در تاجیکستان تنگ می شود اکثرا از راه اینترنت و یوتیوب خمار خود را می شکنند، چون سال‌های اخیر کنسرت‌های آنها را در تالارهای بزرگ بسیار کم می بینند. مگر صحنه برای سرایندگان تاجیک تنگ شده است؟ سرناز روح‌الله و نگاره فضل‌الدین به این سوال پاسخ می دهند. مینا آوازخوانی معروف بین جوانان یک هفته پیش کنسرت اولینش را برگزار کرد. برنامه هنری این آوازخوان در کاخ سروش در دوشنبه برپا شد. این تالار سالهای اخیر مکان اصلی برگزاری کنسرت آوازخوان‌ها شده است که بیشتر از 700 جای نشست دارد. اینجا آوازخوان‌ها در یک ماه و گاهی دیگر در چند ماه کنسرت خود را برگزار می‌کنند. عین حال کاخ سروش هست و امفی‌تئاتر است در کجا ما میتوانیم صنعتکارا کنسرت های خود را برپا کردن، ولی این زمانی که من کنسرت خود را برپا کردم بیرون سرد است، خنک است، باران و برف است، در امفی‌تئاتر برپا کردن نمیتوانستم. نرخ‌های عثمانی اجاره مستقلانه تالارهای بزرگ ظاهراً کنسرت آوازخوان‌ها را به این تالار کوچانده است. با این وجود مینا میگوید کنسرتش را با کمک سرپرستان و کارگردان‌ها برپا کرد. آوازخوان‌ها و کارگردان‌ها اعتراف می‌کنند که نه همه توانی برگزاری برنامه کنسرتی را دارند تا پول به دست دارند. با باوری کامل گفتم میتوانم که یگان هنرمندی که تا امروز کنسرت کلان میگذارد از کنسرت به خود درآمد نمیگیرد عموما، چون که کنسرت‌ها بسیاری آنها گذاشته میشوند به خاطر دستگیری ایمیجشان برای پیشرفت کارشان. در گذشته اکثر آوازخوان‌ها برنامه هنریشان را در تالارهای بزرگ مثل کاخ باربد و کاخ وحدت برپا می‌کردند. حالا این تالارها ظاهراً تنها برای برگزاری چهاربینی‌های رسمی استفاده می‌شود. اکثر هنرمندان میگویند توی مراسم شادی مردم بازار آنها را گرم و درآمد آنها را تامین می‌کند، وگرنه دیگر بخش فعالیت آنها فایده چندانی ندارد. هرچند مقامات از گفتن نرخ اجاره تالارهای بزرگ در کشور خودداری می‌کنند، در 10 سال پیش نرخ استفاده از کاخ باربد بزرگترین تالار کنسرتی دوشنبه با گنجایش قریب 2000 نفر 150,000 سومانی بود. اجاره
و برنامه در همین جا به پایان میرسد، ولی نشر خبرها با عکس و ویدیو هر ساعت در وبسایت azadi.org و در صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تیک تاک و تلگرام و ادناکلاسنیک ادامه دارد. خدا نگهبان.